Manang Biyana! Hello kada kayo amin at timanan tigayam yo amang kabkablaw kada kayo itinaragsak nga oras yo amin ngawan labas. Welcome to my YouTube channel Jenna Almoite Drama. Manipod kani pagayam tayo Felisan apudpud na nagan tintay patangatang ita. Ngamsakbay na hello mampay kini Jason Oracion ni Lucy Rivera and family di Tabanggar kani Ma'am Belinda Ramos. Kastimanti ko na ni pagayam Feli. Dear Manang Biyanang, nalakangag pungpungtot ti kabsat ko ani Zaldo sa napudpud no anagan. Basit ladi na magustuhan agungat adagos kat makiapa adagosan. Kanayon ko matabagbagaan tadyak kaya ta makiapa ti kabsat ko. Rugyak nga rod ti agsalaysay. Ala ka kabsat, makan kayo laeng. Di kay agbabain ha. Ado tinaluto ang makan. Uy, Mariluz, agpungga ka pa'y ado pa'y titaraon. Wen mare, happy birthday manen nabsog akon. Namin ado akon anagpungga. ay ang dagiti anak mo nga nanganda ka din. Ay na, dagi jay daman agay ay ayam da. Nalpas dan anangan. Ay, nagariwawa kayo. Kita nyo mo nabasit ni. At nakaarubay o madisturbo. Ay sus, agunget man day takaaruba tayon mare. Apay, di mo inayaban aya. Inayabak mare, ngam di mat imay. Kas kayo tumot nagraraman, kundi pa birthday. Bakbakitan kayon. Ngem, ang handa-handa kayo pa lang amin. Nariwawa kayo. Ay, una yan day talakay. Mangrugi man na sumanaon. Ay, ingka ituludan iti kanin na mare. Ay, manjak, narigat ti mapabainan anya. Amok tumatla di na awatan ti padigok. Taammo kon ti style day takaaruba tayong. Apay, hindi kayo pala agawit aya. Noon alpas kayon anangan, agawit kayon. Di kay aguumong di tang agmamarites. Chismosa kayo. Ay, wan, Tata Saldo. Agawid da inton madamdama. Agpalpada labaset. Ay na, agawid kamin mare. Saan abale, tanalpas kamin anangan kadagiti anak ko. Ay na, pasensya kayo na, mare. Ay, ala kakabsat. Tangay adu pa'y titaraon, ag-take out kayon. Ada supot di talamisaan. Ay, grabe mat dayjay at Tata Saldo. Uray adu ti bisita, agsasaulat ta iti sana may parbeng. Aglablabos na dyan alakay. Hinton kon inik ka kon nay. Ay, saan agparbeng ka, tapno di ka mailawan. Grabe ter aramidin na. Amo na a birthday party, sumanao. Saan mo arabi iti panagpasken ta? Aldaw may, yung magreklamo lang ta. Ala, bay amon. Narigat at tutupan ti kasken kwa na. Ta saan makaaw-awat day dya ka aruba. Nagitawanan ba'y nakaruba Nagalas ti ramid da. Dito ipay paraangak ti bagiwaraan da iti okis ti lamutan da. Ay na, ngumato man ti bipik no kastoy laeng. Isu nga ro daliklikam ti agpungtot ka bagay stop no saan ka ama high blood. Ta sino man ti saan am high blood iti kasta nga aramid na kita ka aruba ngay. Awan babayin da. Ala, bay amon. Saan aday ta ti pakadadaelan ti aldaw mau. Kanayon nga raramidan dati kasta. Ang jaklag tagtagari, ngem agruamdan. Paalada mon to'y sular mau. Tapno awan makastrek nga agiwara saldaw. Ay! Talaga paaladak to. Kapasuron da kita tao. Amok, adagiti manan anak mo tinagiwara iti ukis ti biskwit ita paraangak mila. Ha? Ay, ala, saan matanap na pandagiti anak ko ija arubayan niyo, Tata Saldo? Napanda! Sino ko mati agiwara ijay, no saan adagiti wel-wel nga anak mo. Tata? Madayta, inyag ko tinagukisan da iti biskwit kan candy. Sikat imang ibasura ka dagita. Isurum ngamin nga agibasura dagiti anak mo. Lukon day Tata Saldo. Kinuwara na matan dagito'y basura dito'y ayan tirida. Apay, anya na dyan bakit? Ni Tata Saldo pabasulan na dagiti anak taan nang iwara ka dagito'y ija arubayan na. Isu nga inyag na dito'y. Apay, nakita na dagiti ubingan na pa ni Jay? Ay, jakam mo Ngamsan mat arimrimor dagiti anak ta. Taimbaga kadidan mapanidya paraangan ni Tata Saldo.
Anyan day di alakay. Ay, gaputan nakita na idian nagiwara dagiti ubing tay jay. Isuda mo't ti pabasulan na. Ala, bilinim latan dagiti anak ta. Asaan da mapamaban iti paraangan na. Ni, si kamot gayam ta sarsarunwak, Mare Milan, nagkapwam. Ay, di taman istor mare. Napanak gimatang iti mantika. Ni, ala! Nalipatak matantay mantika aginatang ko dita istor, Mare. Unay mat akabaw kon. Ah? Anyan, kating kasublian mare. Ayawanan, kumabawon to'y kumare, Mare. Moy! Di kayo man kumanatawa, lumabas dito paraanga. Ha? Asino ti katatawaan nyo? Siya! Ala, saan tatasaldo? No lumabas kayo laeng. Di kayo kumanatawa dita. Nagalas di alamid yun. Hala, agsina ta dito yan mare. Agawid akon. Inakmat subyin tay nalipatak aginatang ko ija istor, Mare. Ala, mapantang. Papaya tunggal umayak dito'y balay mo kabagis kat agpupudot ka. Kasano kaya kat makapa-stress na kita ka-aruba. Awang pa'y limpyo ka-aruba. Sakit ti ulo ti ipapayda kanya. No apay nga nga da ka-arubak dito'y. Awan mo't idi ka-arubak. Ngimita nagaduda. Ay kat kapilitan tanagatang dakit nga raw, dagiti sularda. Iso nagpatakder da, iti babalay da. May maya ti awan ka-aruba na. Tada peace of mind. Kat dito'y nga raw, ti ayan ti balay mau di aganos ka. Suruam ko mati makibagay, kadagiti ka-aruba am kabagis. Isuda ti makibagay. Sino da kumaapakibagayan? Naglalaingan dan. Si kamat laang ti marigatan, no ada gurguraam a tao kabagis. Kasanumat nga main, basit laabanag, pagungong tam, kalaban mo amin nakarubam. When tanagalas ti ugali da. Awan perpekto a tao kabagis. Iso nga agkikinaawatan tayo kaday. Asino nga iti agtitinulaw no saan ada tayo matlang agkakaaruba. Ay na, niya kasapulan ti tulong ti ure asino. Ada pensyon ko apaggatang ko iti kanek. Awan ti kasapulak iti sabali a tao. Iso nga ure awang karubak, okay lang. May mayat kit di pay Tana uli magtibiyag ko, no awan ti kita sakit ti ulo. Sa bahaling kami na talaga ti ugali da di akabagis yun anan. Pati da kami akaanakan na, kagura na. Ala, awatan nyo latan ni Uncle Yo. Laklakayanan nga di pa lagbalbaliw. Manipod ubing kami, kasjayan ti ugali na. Inlaklakayan na tinagalas nga ugali na. Mala, di mon guraan dya Uncle mo, anak ko. Awatan tayo latan, takas dya ti ugali na. Bareng makaamiris tumatlaang. Los, kita ang tagpilay-pilay alumabas. Ha? Ni tatasaldo mat. Kaslag kakapsot. Madlaw ang marigata na magnamari. Damagan man no papanan na. Sikan mabutengak. Ay, tatasal daw. Papanan yaw. Kan apay nga pilay-pilay kayo. Adan sama trik-rik na ang tibagiyo. Juan, masakita. Nasakit ti saka. Ti sikat ko, ti tiyan ko. Apay aya, anyat problema yo. Ay, no kayat yaw, tulungan da kayo. Madlaw nga minamarigatan kayo kat. Ay! Nya kasapulan ti tulong ti ure asino. Jack kaya ti makautang kada kayo ang mamarites. Dita kayon? Ala, naggaya jellybean na apimanaw, Mare. Huwan nga rod. Ay, una yan. Sa bali talaga ti ugali day ta akaaruba tayo, Los. Kumusta ipag? Nay, payawan daw. Si Kamat Gayam. Ay, sumrag ka. Long time no si bayaw. Italaang man na nakaumay ka. Ay, wine ipag fele. Ta manipod na tayo dahil nilakay mo akabagis ka. Jak menten imay. Ta awan menten na di kabagis ko apas pasyarik ni taoy. Ngam ita at darason iso ngay maya. Ket no mabalain makipagnaunak pa lang niti balay mo ipag. Tagbiro kak iti customer ko di taoy. Ha? Customer nga?
Apay, ada business mo, bayaw. Ay, agbalbadi masadsak ipag. Ag singirak mo titibayan ko kas tangdan ko nga ag masads, ta narigat mo ti kasta trabaho, makabannog. Kasta aya. Kat, anyat pamayam nga eh. Ag sursur ka? Wano, agayab ka iti customer dito'y balay. Uray ag sursurak ipag, tapno makaadu ak iti customer. Kat ala abayaw. Makaammo ka nga rod. Taraki matlatan ni Uncle Andoy nga uri lakayan na niya, nanang. Wala, tanalaing mga min nga agdala. Kan nadalos iti bagina. Un nga rod, kasla baron o agpurma. Sa bagay, gwapo man ta talaga ni Uncle Andoy nga uri lakayan. Wen, tay di ka ubingan na. Ado ti agkursonada ken kwa na. Tatalagaan na taer ni Uncle Yo. Ang apay nga yan naglaklakay abaraw, nanang. Ay, day tati jak amaw anak ko. Hello, ganda. Ang pamasahe ka. Ha? Ay, asino ka itayan? Siyak ni Andoy. Ipag ni Feli akalugaram. Ag mas masahe ak kabsat. Nalipatan na kaon? Ay, si katay kabsan tayo di bayaw ko at tinong. Ang mga no kaya't mo tiyag pamasahe. Ay, talaga. Ay, sige. Sumre ka tamasahin nakman nga rod. Nabayagan nga birbiro kang itimang masahe kanya. Nagsakit, intero abagbagi. Ay, eksakto nga ron akapsat. Nakitkita ka din. Tsaka mo tinagan mo. Ay, kuwa. Saldo tinagan ko. Ngimuray salda ko namlatan. Ha? Ay, ala, salda. Siyak mat ni Andoy. Ala, rugyan ka nga rudan na masakyan. Salda. Nang ibigin kita, marami ang Himala! Apay, Marimila. Kitaam dyan na ungat akarubat Mayat ti aldaw na. Kumananta. Itala amang ngagkungag kanta day talakay. Ay, wala niya. Ang adda nang ko ada magmila. Manipod mas masahin ni Tata Andoy abayaw ni Nana Feli. Nagbalin kanon anaragsak. Anya? Apay nga tangay. Agayat siguro akin ni Tata Andoy. Anya? No kayat mo Andoy, dito'y kan balay ko ngagnaed. Tamom lang aya, ang mga no da may bagbaga di kabagis ko kan ka. Gapo iti panagnaed mo iti balay na. Wan nga ron, salda. Kan ang mga no atapan na ititatao nga da nagkinaawatan mi kani ipagfele. Kagura ka din ganday ta. Ay, no kasta. Saan mo atay, ni kabagis ko. Pulos mo't salda. Itaan niya agapungay mat. Ay na, bakit ngaminan ni Manang Feli? Oh, kasano, dito ikan balay ko, nga agnaed. Ay, kitwa na. Thank you nga ron no kaya't nakagbalin akabalay, saldaw. Basta jak kayat nga da makita akakuyo mo a babae. Itian niya agapaw. Pagpakawan mo ta. Awan hilig ko ka iti babae. Saldaw. Salda. Ay na nagmayat adenggen. Mayat ano kasta? Ay, Mila, Los, umay kayo di balay tag party ag birthday Ni? Ay, kapun na, Tata. Itaman pa'y nga agselebrar kayo iti birthday yo, tata? Si Kamet, ag celebrar akmet ang jakla iyay ayab. Kat naimbag man taagawis kayo itan. Wen tanaragragsak met lagno adu tayo amang celebrar iti kasangay ko. Hoy, Mayat nga ron, ano kasta tata? umay kayon to. Masapa kayo, tagpag-game sak tupay, sakbay ti panangan. Nanang, adat samat nagkinaawatan ng Uncle Andoy kan Uncle Saldo. Awan, dinamag ko ka ni Uncle mo Andoy. Awan ka no.
Apay nga rod ngagnana din niyo pala ni Uncle Saldungay. Kat pinagnaed ka nung arod ni Uncle mo ijay. Simingput pa yan ni Uncle Saldong. Manipod kadkadwaran ni Uncle Andoy. Adan samot limod ang nagkinaawatan da. Ay, jakla mo anak ko. Adamot pagsayaatan na no bilang laeng nanang nga may simingput ni Uncle Saldo. Umanisem pa yun. Kin pasaray agpadigo pa yan iti masida. Nadlaw ko matngarod da ita anak ko. Ay, kas jay mo lagayam ti agas ti kinauyong na. Ti maadaan iti inspirasyon. Jowa mo't gayam ti solusyon na ita. Yes. Andoy, agbilbilang ka man iti kwartam. Wen mat. Adamat nornong konsika. Tangdan ko nagbadbadi masads. Talaga makaurnong ka, tadi ka matagas gastos dito'y balay ko. Libre mati panagnaed mo, kinti kanem. Wen nga raw. Nagsimpit ka ngamin kanyak saldaw. Andoy, nabayagtan nga kapkabalay. Nga maging kaita, awan pa ilat first move mo. Ha? Anya first move ngay pagbagam salda. First move, imposible nga awan oray basit arik nam kanya. Awan ka di pa nagayat mo kanya. Tano siya, ada, dakal. Anya? Ay! Hoy, apay nga katawa ka. Ay, pasensyakan, salda. Yang apay kumahang agayata kiti padak nga. Ay, nagrigat ba't nga minin ayat ikas to. Anya ti kayat mo asawan. Nabayag ngayon limod ko na ito akinataok, friend. Iso adak na nga sa asawa. Tagpada ti kinataot Ay. No kasta, bading ka matakas kanyak, Andoy. Awa. Iso ano binaliwam iti salda tinagan mo. Andoya. Kung ang kanyak. Diyak laing pagaruop. Ay, pumanaw ka nga rudan, Andoya. Sana dito'y balay ko ti pagyanam. No kasta. Nagawidan niya Uncle Andoy, nanang? Wan, Roy. Agpadada ka no ka ni Uncle mo asal daw. Ang pudno nga taaya ti imbaga ni Uncle Andoy kan ni Uncle Saldaw. Wan siguro tay di pa'y laan adlaw ko day takin ni bayaw. Medyo ba iyon nga gonggonay. Isu siguro asaan anang asawa. Takas jay tirik nana. Ay, awan man nga ruden Umuyong man ang Uncle Saldaw, nanang. Ha? Pag ko naamot nga Kat siyempre, awanan tay inspirasyon na. Pimanawan. Bagbagan yun, di kita anak yun. Tadi daw may agiwara-wara dito yung bayan ko. Day, kabages. Ang pungpungtot ka manay. Makapasuron da kita nga anak ti karuba. Di da mo bagbagan na giti anak da. Jay laag papaanaw at yung muda nga ramitin. Hay! May bladak man din. Maulawak. Ay sus! Di ka nga min agungat-ungat. Ta talaga ang umato ti presyon mo no kasta. Maditirik na. Maulawak. Kailan si makititel-tel kan ulog. Ay sus! Ipankalaang nga na ospital ka bages. Ang yaman na ititulong mo, kabagis. Awan anyaman na kabages. Asino kumapay ti agtinulong no saan adatang agkabages. Naimbag ta mild stroke la, tinapasamakan ka. Ay, nga rod. Kasanuwak lang, no jakon makakunail. Ay, liklikam nga minta ka na yun nga agpungtot. Kabages. Makapadakas kan ka ti kasta. Wen, namiris kong dayta. Good sorry, aga po iti ugalik. Ikarigatang ti ang balbaliw. Ikarigatang ngay katenday ta nga ugalik. Uwan rumbang laeng kabagis. Tanaim-im nas matlaeng ti agbyag, no awan ka apam.
No awan kaungad mo. Si kamat lang ti marigata, no adda kaguram a tao. Saan aya? Pudnot ko nam. Awan husto aturog ko. Tapang panunutak dagiti kagurgura katattao. Ken basit ladyak magustuhan. Agunget kadagos. Makapadakas iti salon at tikasta kabagis. Isong agbalbaliw kan. Tas si kamat lang ti marigatan no kasta ka. Wan. Ikarigatang ti agbalbaliw kabagis. Pinaliiw ko ti kabsat ko no talaga takdaran na timbagana ng agbalbaliwan. Kat kasina natungpal na matdayta. Kat ita saan na nakasi ti sigod ti kabsat ko, tamo na matan ti makibagay kadagiti karuba na. Alakastan ti pagayam mo, Feli. Alagagayam di tamanan, tinagpatinggaan di sa balimanan na pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring. Eli Palacio. Enyornos para iti script kan drama ti pagayam yo, Jenna Almoite. Thank you. Diyos dagina kada tayo amin.